Шураги вишлене гышын чывашсем яланах агадуйра савынна. Коронавирус инфекции сарылас хорошлах пуррибе перендеріхра күжал шак уява ергелей меремер. Аякри ендешсен вара керегіне пухынма май бульже. Чирджер лыплан забыны саман паузу гурза шак кунзенже Крымба Севастополь чывашызем агадуйр тержеш. Чуваш енрен тачта аякра булзанда візіне тыванлық туйымы бірліштерет. Крымба Севастополь жінже халі пилік пине яхын жываш пұрынат. Пулдарулы ендешсем шулзерен тыван халығын мән авалдан бұны уя візіне баллыдывашы. Вұл жудра ага дуйда. Хастарда дарават чывашсем хамырын ела ерге буянлық ебе мұнашланза, кардаланза завынашы, войозем выляшы. Аякри ендешсен туслы ушкыны уявзенже ытты халық пабірле завынат. Агадуя вырыссем Мари ирже жармыстада тударзембе Украины жиннызем худшынашы. Пурде бірле чываш юрреге вине янратса, таврари халыға тован культуры буянлық ебе балаштарашы. Пірбірін елы ергене віренеші. Крымба Севастополь жыважызен шапла піргере-кере савынма сылдавы нумай. Кешех Петрав ғышын елана гәне уяв жидет. Шавынбегех візем яланах улаға бұғынашы. Тәрлі күравзене худшынашы. Чывашлық туйымне ажизембе мұнығызене барза бұрашы. Шак саман паузу курза чываш енре бұрынаганзене автономия облачны ергеленеренбе шыр жыл житне ятпаз аламлашы. Тован жив, чываш живе, сана юратса, Севастополь дитада Крымри, чываш нации обществе саламлать. И биринче требулзанда санба бірле. Чываш енгіларым вали Алексей Енейкин.